88岁罗马天主教的教宗彭济国肺炎已经恢复了，而在伫梵蒂冈搁偌济出席弥撒，伊嘛呼吁加沙停火，嘛为缅甸地当各有政区的百姓来祈福。教宗方济各坐伫车顶，来到圣保多禄大厅，甲教徒相接面。这是经过伤病肺炎的病情了后，头一届近距离甲民众见面。因为还搁伫咧复原期，而且医生嘛要求伊要限制工作量。方济各并无主持梵蒂冈搁偌济弥撒。不过，伫咧活动的上尾，地传城甲全球文告有搁出来。Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. 教宗讲话看落是不了食力，不过传达的信息却是真坚定，希望搁偌济会当加做解放政府、甲政治犯适当的时机。Alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Davanti alla crudeltà di conflitti che coinvolgono civili inermi, attaccano scuole e ospedali e operatori umanitari。迄间教宗还有甲访问罗马的美国副总统范斯见面，梵蒂冈讲，因针对国际冲突、移民甲犯人等等的议题来交换意见。法国巴黎圣母院迄间嘛举办过偌济弥撒，这嘛是大会了后，经过几啊年的重建，而且重新开放了后，头一届举行过偌济庆典。Notre Dame is something more, and because it represents the spirit, the history. De la Semaine Sainte et les Pâques représentent l'espoir aux jeunes. 巴黎圣母院去年12月份重新开放，2019年因为大火，甲厝顶甲尖塔烧起，经过几啊年的修复甲重建，除了在地居民，嘛向世界各地游客来到遮参加过偌济活动。广西新闻黄文玲编译。